shetani alipoteza kule mbinguni ya kumsifu Mungu, hajapewa malaika yeyote kule mbinguni. Hii nafasi Mungu ameiachilia kwa watu waliookoka. Asimseme amina. Narudia tena kwa sababu hujanielewa. Nafasi ya kumsifu Mungu ambayo shetani alipoteza kule mbinguni, Mungu ameiachilia kwa mtu ambaye amemwamini yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na ndio maana Mungu amekuweka hapa ili uwe chombo kinachorudisha sifa mbele za nani? Mbele za Mungu. Naomba amina yenye nguvu tena. Kwa hiyo ilifikia hatua shetani kwa kujiona